Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Nongjri Presbyterian Secondary School kalalaban pentikanaban jam sa final ka under 15 jong kalimpung ilekay 63rd Subroto Cup International Football Tournament arajar arpusaw hadir makalapan limno ya ka Bangladesh Krira Shikha Protistan BKSP da arko le iway haka jingi kun semi-final kabalalong haka arpo 100 tarik unailar arajar arpusaw he ASC Center Bangalore. Kani nam job kalawan lingba ki arko bala thep da umak ar marak bala thep lingba ka penalty but prosper well rintong. Da kani ka jing job ka Nongjri Presbyterian kan yekendo final persya ya ka kinhon ka bana Uttar Pradesh ka bala job ya ka in Focus India Public School ha ka way ka jing kun semi final ka baar.